Kwami ndifuna akusiko kokukhuluma lamhla ngokuveta luhlaka lethu lesita ulisebenzisa kulomnyaka nasisebenza tindzaba road safety kule festive season lesikulethile. Ngekubonga nawe ndifuna ukuthi usifakile isandla wasikhuthata ukuthi hey sukumani sibe khona lesikwendako sibonakale sibantu sisebenza sivikele tingoti. Ndifuna ngingaqala ngendzaba lebuhlungu. Uma ngibabala ndifuna laba siba memile lamuhla ma stakeholders ngamunye unelichaza lafayele alidlala. I-road safety akusiyo into yase Ministry of Public Safety and Transport. I-road safety yinto yelive lonke. Siyadzingana sonke ukuthi sibe khona sitodlala lichaza ekuvikeleni itingoti ngetendlela etehlukahlukile. Ndifuna bathi labathi inombolo ngelilanga ngeliviki ngenyanga kufa 12 webantu emgwaqweni. Sithi sina ka road safety siyacela ukuthi sale kuba i-COVID lensha i-road safety ngoba ngiyo lebulala sifo lesikhona lesikhulu lesibulala abantu lesishiya tingubela. So we need to take i-road safety very serious. Ngitawubekisa nje ndifuna ushito siswa tourism ubekisile nemaphoyisa akuvetile ukuthi kunema pedestrians kunebantu abasebenzisa umgwaqo indlela ehlukile labo labagcine basilimalele kule nombolo etiningi ukuthi 70% wayetinombolo bantu labangayishayeli le moto, bantu labayigibele noma labahamba ngetinyama noma labahamba ngamabhayisikili. Kungaba kuveta nje ndivuna ukuthi i-theme yethu yalamuhla is so simple: obey the rules or face the consequences. Bantu ke sibabonile bashona ukuthi bashayeli abawuhloniphi umthetho wemgwaqo. Kunem sisi njena beka gijima emgwaqweni wathola ingodi washayiswa lijaha belidlile lidzakiwe washona washiya tinzanzana. Akusiko ke ukuthi i-road safety letinombolo zitibalako tigcina kulala bashonela lapha emgwaqweni. Kunebantu labaselele emakhaya lasebalimele inhlitiyo labafuna baka social welfare bakuphi babakhulumisa. Kunebantu labahlete etibhedlela kunengoti nje leyentekile kulamaviki laphelile yebajala amabili lashonile labekadlile alifte bantu labo bantu labo munye wabo ICU munye wabo usesibhedlela. Uma sibale tinombolo asibabali naba bantu labahamba baye esibhedlela bohlola lowo muntu ongemalanga. Lo mfu loyo bekayi breadwinner ekhaya lamuhla kakhoni uyothenga labantwana kudla ulele esibhedlela. Sivamile ukuthi letinombolo leto uma sikhulumisa singadibali kuloko. Kodwa ke ndivuna sineluhlelo lolusha lesibendako lokuthi tonke letinombolo letihambelana nemgwaqo tonke tibe khona tibaluleke sive sisathi. Siyathemba ukuthi imedia iyasiza itabe imedia iyasendela lokhu ukuthi kuhambe kufike kubantu kuphelele ukuthi imoto kwaMalagwane iwile kushona umvumunye. Kusinase laba abanye bebabane balamotweni sebashonile sesikhohliwe ngabo sesicabanga ukuthi kushone emunye kuphela kanti kuyadzinga lokuthi sikulungise lokho. Bayakwathi ke kuba bemhlanga kulendlela lesikubala ngayo lesicabanga ukuthi sitakwenda kube available to the public. Itokhona ukuthi sonke lendlela sidenda sikhone ukuthi naka. Mhlambe ndifuna ngingathaka ukuthi kakhulu singaveta njena ngiphendvula umlangeni isabelo chairperson we council ukuthi ndifuna sitawuphuma siye ebantwini. Sinohlelo lesinalo lokuphuma siye ebantwini kusukela ngokumnyama la kusukela mhla ka 12 December kuyoze kushaye umnyaka lotako.
Sitabe solo silamgwaqweni sihamba ngetindzawo. Sitabe ke nivena singahambi sodwa. Sitabe sihamba nama-stakeholders ethu onke. Lawa lesinawo nje lapha siyathemba ukuthi sonke sitabe sihamba nabo, ne-media sitabe sihamba nayo, wonke umuntu lapho utabe sihamba naye, emadolobha nasika amanzini bomasipala sitabe sinabo. Siyacela nje ukuthi Nkosi yami wonke umuntu lokhona atishaye sithi ayikhipha le program siyidistribute ukuthi kutawuhanjwa njani. Vele siyafuna kuye emgwaqweni siyokhulumisa bantu betimoto ngoba sikhuluma ngetingoti tetimoto. Kungaba nokuveta ndifuna ukuthi tingoti tendeka ngalesihlanu. Tingoti tendeka ngemaholide yaKhisimusi. Kunemkhuba ke ndifuna lokhona inhlanhla ukhona umlangeni emaphoyiseni. Emaphoyisa anyamalala ngaKhisimusi. Anyamalala nga-New Year. Siteke thina lo nyaka si-road safety sizabe solo sihamba nayo amaphoyisa kuze kube ngeKhisimusi kuze kube nge-New Year. Futhi ngeke sitawushintsha indzaba yokuthi i-roadblock road safety awareness ibe semini kuphela. Itaba khona emini bekhona nasenzambama. Singatoba injwayelo nje ukuthi siyathi ukuthi nyala amaphoyisa asathuthila kasekho. Siyathi nyala amaphoyisa asanephathi yaKhisimusi. Sekude liphoyisa emgwaqweni kuze kushaya umnyaka lodaba. Kanti ngulapho letingoti tetibangakala tibe diningi khona. Sibambisene ke namaphoyisa sikulungisile lokho le program nje siwende nayo amaphoyisa kwekuthi lokhu kutawufezakala. Nkosi yami angeke ngikhulume kube kudze ku-MC angibe mfishane lamuhla bona kuningi lokukhona sitawuthola amathuba lenye ilanga sifundise sive ukuthi yini indzaba ye-road safety. But nje lesitya nako lo nyaka ku-2024 nyalo kuKhisimusi sithi obey the rules or face the consequences. Sithi hlonipha umthetho lomgwaqo noma igalo lomthetho litaba etukwakho. Siyabonga.